kwanza aingie kwa hizo headphone. Unaweza ukaimba. Katikati ya bahari wewe Bwana ulitukuka, katika shinda zote Bwana ukaonekana. Haya, weka pale. Umeweza. Wa pili aingie. Hizo juu. Naweza kuimba. Katikati ya bahari wewe Bwana ulitukuka, katika shida zote Bwana ukaonekana. Haya, na wewe nenda pale. Umeweza. Watatu wanaweza ingia. Kwa hizo headphone. Hayo unaweza kaimba. Katikati ya bahari wewe Bwana ulitukuka, katika shinda zote Bwana ukaonekana. Very good. Naweza kwenda pale na wewe pia. Kwa vizuri. Haya, wa mwisho aingie. Unaweza kuimba. Katikati ya bahari wewe Bwana ulitukuka, katika shida zote Bwana ukaonekana. Mbona kama vile hiyo haiingii vizuri? Hebu rudia tusikie. Katikati ya bahari wewe Bwana ulitukuka, katika shida zote Bwana ukaonekana. Bado. Yaani kwenye mitambo haingii kabisa. Yaani haitiki, haingii vizuri. Shida ni nini? Sasa hata mimi shida sijui. Sasa ndo kwenye mtambo haingii vizuri. Labda unaweza kurudi siku nyingine, unaweza kuendelea na mazoezi. Alafu siku nyingine sasa ndo ukarudi tukaona kama itakuwa imejipanga sawa. Unaweza hata kuimba kale ka sehemu kapili basi kaangalia kama unaweza kuenda na hapo. Unaweza sema hiyo sehemu ya pili unayosema tusikie kama iko sawa. Haya, imba tusikie. Kweli hakuna mwingine zaidi yako, hakika Bwana. Bado sana. Yaani mitambo haisomi kabisa, ikubali. Kaka, sio kwamba yaani mitambo ndo inakataa. Naona wengine wote imetiki vizuri, mitambo imekubali, imeruhusu, lakini wewe sijui imekataa. Labda sauti haijanyoka hivi. Labda wewe karekebisha sauti, alafu wewe siku nyingine takupigia mawasiliano rudi turekebishe. Hata vitu vyako kama vimeshaka. Sio hivyo, ziko sawa, usiende tena umesema. Sasa mimi nimeshindwaje sasa? Umeshindwa, kuna kitu hakiko sawa. Unajua huu uimbaji sio kawaida, inabidi kujifunza sana. Kwa hiyo nenda kajirekebishe, utarudi siku nyingine. Ila samahani kwa usumbufu. Sasa mimi bwana, wengine wameimba lakini kwa ruhusu, mimi sijui kosa langu. Wale nimewaruhusu kwa sababu wenyewe wameweza. Sauti zao ziko sawa, lakini we sauti yako bado haijanyoka. Basi kana mashine yako. Lazima nikae na mashine yangu kwa sababu mashine ndio imekataa. Lakini usinione vibaya. Poa. Utarudi siku nyingine ndugu yangu. Haya kaka. Hanyuma mwe kumuranyumviriza, yani muri mu Burundi, muri mu Rwanda, abumva ikihana n'ikirundi bose
tubaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Icyambere tugomba kwigira ku kijanye n'uburirimbyi bwa kwaya. Mwabonye kuntu gaturirimba mu bice bitandukanye. Sikuva ko ntabishoboye kuririmba. Ndagerageje ariko wabonye kuntu bambwiye ati wapi kabisa urigero ushika ku ntambwe yo kuririmba kuja mpaka bisohoke. Rero ndazi ngaha duhe twumvirizo na producer abaririmbyi n'abantu batandukanye murazi kuntu byabigenda muri kwaya. Hari habarenganywa gasanye ne byagenze uko. Rero turavye sumva ko atababitoye ariko hari igihe usanga batoye ikitigiri c'abantu runaka bategerezwa kuja kuririmba ugasanga baranditswe kuva imyaka. Rero uragaragaza uburyo bwose utegerezwa kuririmba bikanka. Rero nobwa no kuyikwaya bisaba yuko mumenya ko murera abantu bakura. Turiko turaraba amafaranga agenda ku ibintu n'ibintu ndakora n'amafaranga menshi bwaza ko byo kwa ko ndaririmba mu ndimbo z'aho ndiyo ni menshi cyane. Rero nobwa rero muri make ivyo biragenda ibona cyane nko muri kwaya sinze kudoma kamazina runaka amakwaya runaka. Iki kiganiro turogikora tubandanye imara igihe tukimariziye duhereye ku kiganiro cya mbere cya korali hama tuzovamo tuje ku kishengero kukigira kabiri tujya kuja mu gihugu. Hanyuma dutangura no gushimira ku bijanye n'abarongozi. Shimire nyakubahwa murongozi w'ishengero nderege Pastor Andre we yagenda adutera intambwe mu kudusengera n'ibindi bintu hagenda neza. Hama dukurikize Pastor Siriyake nawe ne ntakatagerageje na mwarimu Aaron mani bahezagire aho ni kwishengero rya Ezebu. Adushimire ku isengero rya Anglikana mwarimu Nestor mudamu we Claudine na mudamu Amani Lakiza Aloyizi kuri kintu bankoreye kubijanye n'ubuzima ntaro kwibagira ego. Dushimire pasteur wo mu ishengero rya Pentecote Harerimana Vital. Dushimire na pasteur Siri baragwerekana Siri yake abantu mani bahezagire cyane ariko nongera ngayira n'abantu batigenda baduca intege mu gutwononera ubuzima bipfuza yuko twosubira inyuma ariko twipfuza kuja imbere bipfuza ko twosubira inyuma ku bantu beshi cyane cyane tuzoga bavuga ko ntumwigeme Merine kwa Sumayeli tubivuga ko ibintu birebire cyane. Hanyuma higira kabiri nuko bimenya kila muntu akamenya uyu muntu ari kariga azoja imbere. Imagine hariho umuntu ushobora kubwira you come stage perform special live atoshobora n'ikintu na kimwe cyubufupi mayache sifu siridi. Abantu bamenye Kingereza no bavuze road together are you with the one yundu miezi wani. Kwa nini tunachukiana na wakati ni mtu tumeumbwa na mtu mmoja? Ninavuze iki twari kubamenya iki ni Giswahili ni Kirundi ni Kinyarwanda lakini nabonye ni ngombwa ndabivuge. Kubaro mu byo muroba mugomba muro kwandika comment hepfo mutubaze hama tubasigurire hanyuma muvuge n'ibyo mwamugomba kumuna dafise ikibazo kandi yobana ko mufasha cye kumutangaziriza ntibintu tuzobikora. Rero igice cya mbere si kirekire cyane ariko tumuko dusubiriye tuzokora igice kigira kabiri mpaka gushika ibyo bintu bihere. Hanyuma mu gihugu natashimira kubahwa Forazi Mustanteri ruzobavako kazobagerayo Jean Claude. Abo bantu bose bashimiye cyane ku bintu bagiye badufasha kubijanye n'ubuzima. Ariko ku muntu wese atasabye imbabazi kimufano ambaye hajaniomba msamaha nitamuongelea mpaka mara ya mwisho mpaka dakika ya mwisho mpaka
na yajione aibu. Bamvuze ku ntara au Mutumba, lakini mimi tamuongelea nchi nzima au bahari kila sehemu yoyote. Kwa hiyo nishukuru hivyo kwa watu ambao hawajui hawaelewi Kiha. Kwa hiyo niko nasema kwamba nitaongelea kuhusu uzima wangu ulivyokuwa unaenda, au kuhusu uzima wa kwaya unavyoenda, kwa waimbaji ambao wanaweza kuimba na tena wana uwezo, lakini wakifika mbele ya studio kwaya inawageuka, inasema kwamba hawajaweza kutokana na vile kwaya ambavyo imewapangia ni fulani na fulani. Wakamwambia producer, huyu fulani na fulani ndo ienda kuimba. Sasa pale ikifika pale wanakuambia bado. Hivi naelewa, ukisikiliza sauti yangu na watu wengine walikuwa wanaimba, unaweza kusema kama mimi naweza kubaki kweli? Mimi sio mwimbaji mkubwa sana, lakini najitahidi. Kwa hiyo kitu chochote utakuja kuona hapa kwa hii video, utakuja niambie. Utaandika chini comment. Nahitaji kwanza manze mniwekee like, comment, tupendane, kwa sababu watu wengi tu hatupendani. Hebu imagine unaweza kuwa kwenye kwaya ukafanya kitu kama kizuri hivyo, wasikushukuru, waseme kwamba ulifanya kitu cha sahihi. Au watu wengine wasione kama umefanya kitu cha maana. Wanataka vitu vyao viende mbele, lakini vya kwako virudi nyuma. Kwa hiyo hii ni dunia, tunapaswa tujue kama kesho sio yetu. Mwanadamu wewe uliozaliwa na mwanamke, siku za kuishi sio nyingi. Mavumbini ulipotoka, siku moja utatoka. Kwa hiyo niseme kwa helini, tutaurudia kuzungumza kwenye mada ya part ya 2 au part 3 au hivyo tu mpaka 5 hivyo. Ndabifuriza amahoro y'Imana mwese aho mujyama naho mugira, ndabanyumviriza muri mu Rwanda, muri mu Burundi. Imana ibahezagire.